Nyeneta wa Steven Mwema karibu nthini wa kilungu ki mwanya na muthenyani wa umuthi ni tukwithia twinenea maundu ma uiti kaunti ya Masako na indi serikali ya kaunti ya Masako ni kumbanisie kambi imwe ya kwikithia kana wima waku wa mwene wetha wi wa kwaila na wa kwendesia na indi maume kibathukanio makethe wa maiscreen wa na muno wa kanza no kwithia wikunikilwa muno na mauangi ta hypertension kana wa pressure na wa diabetes kana wa sukali na indi mauangi mekibathukanio na indi twina ataalamu studio situ twina Rebecca Mbithe ni county health promotion officer na twina Jackson Mutuko ula ni sub county HIV coordinator na indi ni mwame ukwithia maitutethesia kuelewa nthini wa kambisu wa mwenendo wa county ya Masako utona kutetheka ta maume ba screen wa yambiye ndi na ikethe waba na indi twikunikila muno yulwa wa kanza na indi umana na chao without wana ta utona manata kana wena guo nikenda indi ukathi screen wa na indi ukethe wa ni wa mina kuitwa karibu ndini wa Kilungu. Rebecca, karibu ingi Mutongo TV. Asante Steve. Jackson, yes, karibu Mutongo TV. Asante sana. Nenda tuambie na ku Rebecca tutabie yulo wa kampu ino ya uiti ya kwikika kaunti ya Masako ni achao na yikikendi. Ni asante Steve kwa mwithukisia wa Mutongo. Ula utiuni to twithukisia toka ba studio ni kana tumwelesie kwi muthenya wa uni serikali wa Masako wa uiti wingwatanio na Baburi Cement twina uiti wa mana kuya school witawa Ngwata Primary School ila yi Mulolongo phase 4 na itwithiwa twina mauiti kivathukani. Mauiti asinota meva twikunikila ubo wa kanza yosiai ila ni ila itawa cervical cancer kwaka na itu sisia ona prostate cancer ila tuisisi wa aume nitu thima sukali na nitu thima kwambatwa kwa nthakame na nitu thima ona andu alama itha mena kukoa nimeuthimwa TB ona tina ithimi mbingi ila tuitha tuiika muthenosu wa uni nitu thima ona HIV ona itu thima andu alama tea wau woka bau nitu itho tutoma kuthima uima waku wa mwi nikanomane kana wi na uima wa mwi ula wailite. Okay. Jackson, tuweka kwaku every decision kana utiula umaua without informing to nundu wa sindu sike pathokanyo. Nichago laki sikumeiye wesethea kambi ino ni necessary nichago kitumie kambi ino yikika. Kana mbosa mwana onekethie cia sema Mutongo TV ndiasa na asante nundu wako twalika baba. Kindu kila kitumie tiikia kambi ino kindu chambe tiala yambe kwikia kambi ya ni kindu tika ta Machakos County itongoiwe ni Excellency wa Vinandeti kwisilo mubeani wa uiti itika kambi mala kwa ebinda kwa ebinda nikenda tuonotethesia mwene nthi nundu itithiite tiona pe mwene nthi wibaya atoka hospitali kutika muthengesia uiti bakubi nake na pia ti target andu angi withia for example ta aume mala maingi mayukanga hospitali kusa ingi ta thengesia uiti baya bakubi na mwene nthi ni withia ita matethesia na ni matetheka nundu otondu wewa tekitenda atithima sindu mbingi na sindu imwe ni withia mbingi ina niwe muwau lakini ina ila tisita symptoms kuna withia mundu ucio muwau lakini ndano ka hospitali no ndana symptoms wetenda uthitika thiba ya tukama screen tethia mena mathina acu tikatonya matethesia tukakwa ku Rebecca pe maume ina lame kwitha mayoko siwa ta cancer lawe ta ya cervical cancer na prostate cancer na nikukwithia andu maisiwa breast cancer kana cancer nondo
nitwamina kwasia kana twitha tina mauiti mekivathukanio na nitwaweta uvo wa cervical cancer ila yitha isiwa amwaitu mamuika wa uika uu wa kusia plus kuma 15 years mpaka 49 years asu nitumeka kimindo uthimi umwe tuwita via vile ila mathima wobu kwabu mundu aketha esi kana ena tu lesions tu twa cervical cancer na kwa mwaitu ala mena miaka 50 kwambata nitumathima na makethiwa maithimwa imwe ita pap smear isu ya mina kwoswa sambo isu ya mina kwoswa nijetwa ikaitwa mpaka level 5 yuko thimi wabu na after a month makatungwa results sio mama nikei kana mundu ni muou kana ni esawa na also tuyoba tuketho twina mawiti meki bathokani o ma mwaitu asu nundu twisikana cervical cancer ikwata mwaitu na breast cancer ningi isite ithaji on iris ona ni kukwata mbikeka kwatu waume tuketha ti screen na isu jika woba ukwabu tumita clinical breast examination daktari situ siketha bila sino tuika na uitwika iwa yitwa etha wi mundu muka kana wi ona ukamba kwamba kuthimwa nikanoma nikanei nondo yaku ni nzeo nondo yaku ni tona itha ina kawimbu nondo yaku ikwitha ina abnormality wote thao kesi lakini daktari utono sisia akamana nondo eno ni ndwagu. Okay. Jackson, Rebecca na wanene wa cancer sikibethukanio ila siketha sithimwa niki ta ataalamu mawiti munengete kipaumbele muno wa cancer nicho muonete nicho kiende ukambani Kenya yonthe kila kitumite munengo usu kipaumbele kuthima kuthinikia kuita kila kitumite tikinanga kipaumbele ni kwithiwa nitonete pena cases ciongelekete itiona andu ingi maikwatwa ni cancer ithi na ti cancer sisio kabila tu sieta non communicable diseases mwa matakwatana na cancer ye windene pressure ye windene na diabetes ye windene ku kila kitumite ti nanga mawo kipaumbele ni kwithiwa tonete cases cie mbingi yes. Okay. Rebecca, pe nyawata cancer sikibethukanio ila si the most common kwa andu muno ila kuma sibitali andu mathimwa maskini wa ila si most common ni siva katika buthimi witu especially Masako County cancer ila si thitwe si humiliate muno ni cancer isu ya cervical cancer ikatiwa ni breast cancer ikatiwa ni colon cancer na cancer ya muluku na cancer ya prostate ila twisi au maingi nimekalame na thinosu na kuongela unu daktari mwenzangu wasia aume mayendete ku hospitali na aume nimendete kwiyumisia muno obala batailite kwiyumisia ukesaithi anu nai na wiona bebi na kuyutabania thinaku cancer no ya prostate ni yithitwe yumisia aume na tiasia uiti ni witu wa uni aume ala mena miaka 40 kwambata nituma kulia meyumilie nundu makethi wapenda kitali ile iketha ithima ngaisu ya mundu ume mama nekana ni witha yimbimbu kana yithiwa yina tuline twa cancer nitwisi sindu ile itona kwithia situma kana sichangia muno kumela kwa wa cancer uketha nitutona kwa avoid kana no kindu chuka cancer mbingi siothothea wa muno ni miile twatoto sisia miile yitu nitwambiie kuya muno sindu ila tusieta processed na jago food no isaithia sindu isu ni sitha mbingi sina cells mbingi cia cancer na nitwaekie kuya maliu alama African food ala twasia liu wa miundani wikaba kute liu thituwa ni kwithiwa andu aingi mayendete kunwa nondu wa kuuga nitusemba ndukani ita supermarket ukawa liu ila iseuvitwe
ta mikate ila twisiwi mindo ngano niyo thothea muno ubo wa kanza na tukulia andu tukasioka miile yitu ila tukabalance kuya kwitu uka make sure kila uya kina starch nini uka ya protein nini uka ya protein siani na mboka kwa wingi kuila kwaku ubalance ite liwaku nutono kusiania muno na kanza lakini kanza ingi ta cervical cancer muno ni ambia nieta wa muno nundu wa pe virus ila tumita human papilloma virus ila muno yithaji ndini wa mundume yindomant itamukwati wau lakini ila wona na kimwi na mundu muka ni mato nutono kwati mundu muko nutono wao wa cervical cancer na nibwo twasia mundu muka ula wambisia kumana na kimwi at tender that is kwambio miaka minini the wa miaka 15 mundu mukosu etha ena risk ya kwatwa cervical cancer na kwa serikali inaumilile inaetenza nzeno tu sanza twana twatwilitu kuma miaka 10 kubika miaka 14 nikana wisethia mwana yo atanambo twika sexually active nitwamusiania nobo wa cancer atwika mundu muka kwambiwa miaka 20 ukesaithia ndakethwa akwatwa no wa cancer nondu wa mini of vaccinate against the cancer cells. Okay. Yeah. Jackson, wasia aume muno mayendete kuthi sivitali witana waku kwa aume utona kwetha wiva in terms of health yo wima wa mwi and then again Rebecca atu yaka na cancer ya usie yaka etawa ni virus itawa HPV na ne vaccinate wa kana mundu notona kuosa nzanzo utona kumya weta no weva nikenda maybe ibinda yokite uni wisethia wosu ni waoleka kana ni wathela nondo thawe na nzanzo mundu tono si wakalia kusokwata so aume kulea kushughulikia wima wa mwi na uono wa kansa ya usei ya aka utona kumya weta na wewe kila ndo no tabia aume no seo ti ukethia neti uthi sibitali tio binadamu watataka saa ingi ti fana cia ti aume na ume ucio wiwa twananga ukethia walwa ndweso thi sibitali uyisoka sibitali wisoka wi muselea muno na mau acu maingi tuwete undu tamina kuweta maingi si stages ciambe withia maina chali kana maina signs ku uyetela wiso kwalwe muno for example kenda ni kanza isu uyesoka sibitali withia stage 3 kana 4 no kethia kuita kwina bina obalake ka mundu oki sibitali tene sana hii kanza wakati na withia no siito lakini woka we musele withia rutetheka withia kanza isu yesa kuitwa kwa uno cio aume tukebunde cia kuka sibitali wewa bandu kwalwa na ti lazima wetele walwi pela itawa routine check up ukathi sibitali ukathimwa ukalilwa pressure yaku yende hata ukalilwa sukali waku wende hata ukalilwa sindu mbingi ukethia ethape undu umela wonekana tene na waitwa tene nondu wesoka we musele withia pena thina ku manage kwina thina kuno cio aume tebunde cia kuka sibitali utalikite kwa wetano waku wa vaccination kwa A2 nikanda kusi ya cancer su ya usiei twipa kwa aume andu kukolea kuthio thimwa kukolea kwa check up ila mundu undu wasia mundu ni wasia nyintikwe bandu be kwalia mundu we sawa be health no kuneta we ya mundu onde mundu ayigu bado ni wale tothi kuthimwa then regular check up isu ni how regular mundu ale tothi kwa itina binda yanata then mundu la wasia nyene ngukia kuthio thimwa ni thwe no fulani nambi yotelema ni manne nambi yotelema utonyo mwata onetha ndu kwalwa
ni wale tendo yoka routine check up at least mala eli kwa mwaka. Maleli At least maleli kwa mwaka. Saisi withimwa kila kindu chonthe ti kila kindu chonthe but bio sindu ila common wale to thimo. Okay. Yeah, sindu ila ni na mina kuwetota pressure ukalilia pressure ya kuyende hata ukalilia sukali wa kuende hata ukalilio types isu cia cancer tete na weta na bilo no bundi ya uo kwililia we ba ya nomba for example cancer of testis pondo loli alio ukethia no kwekwatanga in case wona ka sign tene uyoka sibitali. Yes. Kwa u yali tenda ye routine onetha ndo kwa lyo bandu pe alama kia kwa sia na alama kia you know ndo uya o kitaendo ya nanga ndo for example etha ni cancer na ndo kwalwa na no kia o kwa tabwe nwese komini obaya nomba uye soka sibitali uko kuanilwe kwa u no sio tukaeko kia kafadhali uko kwa katabwe uko kwa kadhimwa ukamanyika exactly chao kila kio kuthenya na kejiitwa ndo wekalaba ya uyo suti ati niwe ukobosia for example kenda ni cancer na we nayo onetha ndu neso tabwe no kwisa kuka kwe yumilia science na nwendo ya alwe muno na witesa kamono kuka boko katene ukamana ukatetheka. Okay. Uwia witethea sio kitakwananga. Yes. Kwaku tuyoka kwa Rebecca pengewe no tunene ya Rebecca watu ya kana pe vaccination kana nzanzo ya kusi ya kanza ya usi kwa ka ino ya yeta ni virus ita wa HPV ethani kindu kito no si wa mundu munini kikali ya kusekumela kuya mbeni utona kumewita na weva kwa enende kilando no mea ni vaccine yene nzeo ni save na ne kuthukumanesa kuno sio tika vaccinate tumaitu miaka nesu matana mbenda me sexually active masya kabako sie ya kutea kuita kuita ni very expensive na pia ujiita mundu already no waye no kuumea no kwalwa kukabako sie no sio tika na ine ni wia wa kila mundu au menaka nondo ome no to play role nenge twithe ati ithema tuaya kwita ile ta ku emphasize tika twa ciana citu sibitali cia yetu isu cia miaka ne cio 10 mpaka 14. Okay. Makakwata chanjo isu though Machakos County itithitwe tina program isu titwa masukulu yeah ititwa chanjo isu masukulu tina mino nengwa consent na sei tikatona ciana isu. Yes. Okay. Rebecca andoma masia pia wanatumana ni toileto sanzwa nondo asia no either kwa omeite na science kana to maite ya mawau na komana na aka mayete maima nanga HPV su ile kwete cancer na tumwana tukasanzo nikenda tuikai se kwithwa na yo twiso transfer kwa mundu muka ni kindu kikika imwana no ile kusanzwa lakini yukuyana na zanzo ilata tanengwe ta country nitwisika na nzanzo ise ubewa ko kwitu Kenya nzanzo ise ubewa natika kuthowa kuma muingo na kuthowa nzanzo ithi ni expensive na kuyana na ukunikili ni wonekie mwitu uyu akasiiwa na nundu virus ino ye mundu umene itha ye dormant ndieta uwau kula kwi mundu ume kaba kusiia mwitu lakini we onotoni. Okay. No uthio private nzanzo eno ni available ona no itonwe imwana lakini setup situ cia sibitali cia silikali ila yibo ni ya ciana cia etu. Okay. Pe twinene okambino ya wichi witha muthenyani wa une ni muthenyani wa une peke yake kambino yitha yingwata primary indisainitwe kwithiwa ya uni ikambia saa 3 cia muthenya obalani makathelela no botukamila uiti witu
nundu ni tu anticipate andu aingi moke na ithiti na wia wa ona moka mengi nundu twina ndagitari ila isomete na si ready kutethia mwene nthi wa athiriva na ti athiriva iyoka ukethiwa we okuma saku na be kindu wi wao yendo thimwa na ndo akwate bisoyi inyo ndeni tu mwalika muke ngwata primary kwambia saa itatu mauiti yonde ndagitari sino tuika sio ndeiketha siva imwetelete nundu ithie maui mami wa mwi serikali ya Masaku tutongoiwe ni ya excellence nitupititie uima wa mwi wa andu ma Masaku nundu nitukwenda andu ma Masaku methiwe mena uima mwi nundu ila kutema wau nitwisikana Masaku nikwitha kwina production mbingi andu nimekwitha matona kwitethesia wia na mokomo makaiweani makathukuma miundani na by so doing wisaithia ithita Masaku twi andu tutapinyiwe muno nundu andu maitu mayikwananga masamo maithi sibitali ona tio vau nundu wa mauiti amwe nitisi ni expensive tatoka uiti wa cancer tuyikwia mwene nthi wa Masaku akatesha nundu be percentage ila sha ikukuungamia we na andu maku alame ungu waku ukesaithia nduiwa uiti wibina lakini leo ka sibitali na we wapema uiti mekwendekana taithini cia cancer nikanoma nikanei etha wethiwa wina cancer ivikite stage iva no lazima bethe beithini uthimwa na ni kwenda mbesa no katitesha uyu ukalikwa system ni na ukesaithia ni waungamiwa ngalama isu kwa withite ya mwana nthi nundu mauiti tiati yonde mela isi tukatesha wisaithia ya tono tuungamia mauiti amwe na mundu no umeona katangi akoka mulolongo akoko thimwa ithi ila twitha twendeesie medical camp ino uni twitha tiisisia umite ba anywhere bora ni wiwie wito witu na walk mino wewe ni waile ukomana uima waku wa mwi kana be uthina cia ukwenda uka kuona ndagitari ndagitari sitha sikuo tina ndawa ulokuke mu nukwinuka na ndawa ulo uiti ndawa sitha cia mana uiti witha wi wa mana ndagitari ekuona mana na wethi wa wino wa advanced utamini wa site isu ya camp no rifaiwa sibitali ni witu la wiva wa athiriva nethwa noenda specialized care no rifaiwa level 5 Masaku nikana uende na ukunikilwa bu ukiyitwa ni ndagitari situ kurifaiwa kuwitha kwa extension ya kambi su kana yumundu thi kuadmitiwa upya under other terms wa mina kuonekana kambi ni withabe twithate na ila tusita referral notes witha wina kathangu kala ithonengetwe ka kuonania wi medical camp na iwethiwa wina thina utayitikia vau wonekie usonge level ila yimbe kwa ni thaji continuation undu tono thi kuitwa manaku mino wa thi camp na wa mino rifaiwa pe mitalatala ila yitwe nondu uiti wako ukithiwa usungulikitwe kwa maondo ni mashughulike na sapi mutongo witu a excellency kwisila opati no witu wa Baburi Cement nimepangite na makahakikisha mundu wonde ukuka kambwino no kwithe na thina nimemutethesia mbika amine kona ni wewe nesa na ini okulia Rebecca ukethia ba malile pe mundu ethabu malile kana Sultan Amudi ne ayalo ni muongo na ayigo ba mwasia undu serikali ya Masaku yeka site kutethia nthi na yithi la mulolongo atana igata ithi taisie ti that isia umete kitui umete ilobi ti lazima Masaku umete ba nundu kwasia ukambia ku screen yandu we umete ba we wa Masaku usino process another umete voi
ithie tibu tutethie mwene nthi wa Kenya ulokuka lakini muno ti andu maitu mama saku nundu ngavana witu nukwenda tuikalete na wima wa mwi museo tutekutinda tuendete sibitali ni kwithiwa ni tuwaiye na kiu waiye no kindu wailetha wasiiye muno no netie wito kwa andu ala manyusa na manyusa askala na mundu wina kilo mbingi iteanie uima wasa wake na kilo siake mundu ucio ni withaa na risk ya ukwatwa no wau kwamba twa thakame wau kwamba twa sukali no wau oso wa pressure ko ni cyo ati yasi ati ketha ti screen ukawe onetha ndu iwa nai pau baketha be ithimisia uito sia wa wasa waku uthimwe sukali uthimwe pressure onoka newa kisomo muno ititha tina daktari ila siitha ikwa o witi wende ni kuithwa kuitha kwi masomo metha maende mama wau kibathukanio nike ndoke saithia weta mundu ila wewe mwi waku utaende nesa wewe yalwe ni mutwe ndu semba o unyite ndawa ni wailo manai mutoyo no to no ndia nundu wabundiwa ndu manai mutwe nweta waindete ukaetwe ni chambo ukaetwe ni kwamba twainthakame nu manai ila we wa umwe mutwe ti ati mutwe woka nundu wandetema mutwe ni witha wina conditions mbingi na unless uende sibitali uthimwe ndui mana na kingi chothothete andu aingi maikwenda sibitali maase maikwenda kuikalwa na kila andu maitu tuonete na meikwika mesemba chemist ukaikitia ndawa over the counter na ndawa isu no yutewe na witewa ni mundu somete ndawa utasomete mawau unewe ndawa ya ulilivu mutu osu ukwadia kana muongo osu ukwadia na pope kila kiutuma walua ni muongo uyu ko withi kutavya enendi tweke yusemba kunywa ndawa cia kumina chalia kiloiva endo thimwe umanikane chalia ki wikiwe nundu wa chau ila amino thimwa nune wandawa ila yailite na nutabwa ndu waile kwika nikana wisianie na unu imana wiwaite chau Mobe Jackson yes tutabi uloa pe wichusu ukwikika kwa mulolongo lakini mapinda onde uiti county ya Masako ni wende ya Machakos referral kwi cancer center. Tell us about cancer center ya Masako. So Masako tina cancer center ilaje Machakos level 5 sibitali ni munane wa Masako ulani level 5 cancer center su ni tethe mwene nthi ni kuthukuma na ita awuonde kuma Masako ona kuma county ni lengi pena matakitali masomete ngewasi ya cancer qualified na mesawa kila ndo no thuthia andu ni kila mundu a register sha nondo uitisange wenda ondo Rebecca yanami no mutabia sainge uitosio wenda wenda mbesa na sha ni tethe yase na kila ndo na kwamba utunge amubea ni CHPs maitu imakuneta uya museo kuregister kalima Masako itonete namba mbingi register sha na ikamathethe sio na uitini oneka wakanza wewe ona mawowa ange yes kwa tina cancer center ni kuthukuma ina matakitali asio masomete na ndo ingi matethekete bau what happens there kwikika hata kwi screening and meka kwi ni services sia bila chidabo mala maingi screening yikika kuma sibitalini yange for example yutaone tikathi lakini tikwenda tikwate mundu ena cancer lakini in case yutikakwata akathia ka screeniwa ationa ena cancer yuta ile to mutuma cancer center
ya so cancer center itumala andu ingi ala moka abuna ala already aingi ala mathimeto makonekana mena chao mena cancer thope ithime ingi ciekika apa ila cia ku confirm cia ku confirm kana ukweli ni cancer cia kulilia ni stage yeba na cindo cia muthemba ucio. Okay, ila tuna ni cancer hii kwitha siwero stage sike bathukanio kwitha stage sieba na pia ni signs sieba mundu to no sisia nikenda wisethia ni wamna no tapeke no cha muthemba aile to this screen yu kila kibo tena mithemba mbingi ya cancer na kila muthemba wa cancer we stage ni yayo sieke bathukanio lakini kunenia wangulia symptoms kunenia ila common types of cancer ila ni cervical cancer mala maingi ondu titindi yakwasya ni mala maingi stage siambe indai na symptoms withia ndo kwigwa ndo kwalwe niwe gitumi twenthe ati yandu mathimo onetha ndo kwalwe thimwa ikenda etha yibo yonekane tene nundu yonekana tene stage siambe nitona kuitwa saila yambe cia kuonania signs with the stage ila advanced. Okay, yes, but or symptoms ila sionekana muno ni especially cervical cancer. Number 1 ni kunya kiko nziani yosiai. Ya keli ni kuwa kana kunya thakame ngalikoni yosiai kana kethia ila itawa menses no na menses yaku like after 28 days but uyambisha kuona iyoka mituke after 2 weeks iyoka after 3 weeks iyoka isiyo sign yenge sign yenge ni ila saila kweka mapenzi kana ila ukoma na musea waku tena none wao yenji lakini oyo yambisha kwigwa wo saila okweka mapenzi sign ile ingine saingi ni wenda oyegwa wo side yethio yebu ya ebu but ba side yethio alafu saingi no tona kwasya kilo yes. Okay, so but kila ndo na kwasya ni tena mithemba mbingi ya cancer na kila cancer ye signs yasio. Okay, lakini kila kema ndo mali itakumanani cancer mbingi yesa kwamisha kuonania signs in the advanced niwe to emphasize and make ale mathimetwe yes. Okay, Rebecca toka kwako pe sindu sita wa risk factors ile itonyo tuma mundu wesethia no tona kwitha ena chances siyo langu sio kwata kindu fulani so ni wasiabe andu manyuza skala wasene malete kuka makathimwa andu mena uito munene kana kilo mbingi ne mailete kuthimwa diabetes na sukali na pressure ne betha risk factors ya cancer isu imwa mina weta ila tusita risk factors nisio yuwi na mawona nuasu utona kwasia you are at risk kukwata chau uwaua kwamba toenda kame wa cancer na wa sukali na also alangi me at risk ni kwitha within your family ni twisi kwi mau ala maenda na cia na family gene ya musi wenu either in your family ni kwitha kwi history ya andu masukali ni tuya andu asu after once a year visit hospitali umane we check up cha kusia sukali na pressure ni twisi kana pressure na sukali nienda nasia na either family history pema no kila mwaka ukaenda ukasiwa sukali waku ni wiani windi kana wiulu pressure yaku ni yani enesa na also ona cancer mbingi ni sienda na sia na families kwa hiyo hata kweni kwio andu o maipe umbe ange waku methiwe mawaito cancer no sio naku ukaumilo hospitali o ukathimwa kwa hiyo tu kwasia andu ala mena mawona nyasu twasia andu ala metha mainyo skala mainyo ki andu mena uito mwingi andu mena family history no use
kwejumila si hospitali once a year nikana makathimwa nikana mesianie na mauasu makamana they are not at risk. Muno ni kwikulia kou no kwithia atona kwaro ni wa sukali ni kwithia soso wake kana andu angi tofauti ni makwatiwe ni sukali kwitha tuasia ni family history ya kwitha kwi andu maima sukali lakini ti lazima ni kwithiwa family ni yenu kwa mundu waina sukali ukwatwe sukali nikite lazima nundu wa minoma nai thino yo ni witha andu ma musi witu ni chao ndona kwika nikana ni sianie ndikakwatwe chao ni sukali yambe no sisia miile yaku uole kuya sindu sina sukali mwingi etha ni chai uwa chai sukali la weki iko the ukithia mindo no inywa sukali wa kwikia yulu tu ya advocate ya muno nundu sukali usu uina theuka ukesaithia ni wakwatana na mayani na kiwu kwa witasia sindu sionthe etha kweni kwiwa wasu kwamba twainda kame miile ni yaku cheki sukali siaku sisia monolo ya sisia mauta loikia liuni na also mauta makwiki ya yulu nitwasia kanga mindo uwa mauta asu nikana kwiseithia nima kangika kuliko kwiki la yulu nundu tisi mauta wa maya makwatene nimeoi mindo mikibane yaku ni kwithiwa yusu itwe mauta no isaithia ndakame yaku kutembea ikatembea kabola nundu already mwikibosu ni wausuie mauta ukesaithia no kwatwe ni thina kwamba twa ndakame na itu isiwa kwatwe kwamba twa ndakame no no kwata complications yo wango ko twa isi oba ya mileni no botu twa tutona ukontrol ko once in a while patoneka ma hospitali maitu ta level 4 ona level 3 twina nutritionist tenga masama ilo amino te dio wia kwako wia ndwite thia kila muthenya mwene nthi sisia withe wiona sasia ai kumana uima aku amwe tembelea nutritionist waku mwene mwikale nthi akuele sio bo wa miile na wa mino manondu wa ilo ya uiya ukasia sia isani yaku wa ilo jibangata in between wanyoche icha kwacha saina ni wa ilo manda snack ukaya saa muonza saa 10 ukamanda snack uketela kwisoya liwa wiyo lakini ando ingela methi wamena kilo mbingi nitwone taingi mayasia nyona ndi saa muonza nyona ina ekiyoya nikana ni ekoneneva aye nduka ekoya nyene kuya jaliu lakini liu usiaitie waya chao uafumindo isani yaku sisia starch nondo twesini mwine ne basia mwi why balance ata isani yaku quarter the starch quarter lengile e protein lakini half of the plate kwa msezi e starch not asiendo sieva ila twisaga la muthenya ila siethe ana starch sindila si starch twasiethe ngima na ngimeno na musele na chapati na musele chips chapati yusu ni setu i categorize ite starchini na watoto sisi ando ingi nimendete ya mindo sindu isu nundu watoto sisi ya chips ando ingi nimendete chips nundu na joji huji da yo ilu ye witwa na mauta na ilu ye tio starch lakini nungu ya nundu wakwenda kuikata kubona tia si anumika chips lakini either no chips nduyo to mindo to slice to slice kana itwa to chips naongela hii omboka naongela mindo oka protein lakini kacha yitu noto nombo na nyeta Rebecca nina matumbe lakini matumbe aya ndio nai paima na mama iwe kwako ndio tetumbe nikana niwe chao niwe mukate kana ninga ya chips wese na ata kindu kila kina nutritional value ninga uwe kindu kila kikonene vya mwi wako kwa hiyo once na while nitona kutabia mwaitu despite ondo tu kwenda okuta sindu ithi itha wione binda hii ipangie kwa chuma andu maku
ukamawia itumbi malameanata nitiitha cia nguku nguku ithi uisa uthinza nguku kwaku ila winaeni usi mutuko witu wa Africans kantwasi ithi akamba tuwa nguku ila kuyaeni andu maku no matwikithia aeni maku onetho kauwa nguku kwa chumwa kano etha ndipaitone omwe ukesaithia no wasenzia no ndwetwisi kana white meat niyo mindo zina proteins nzeo mbingi kusinda the red meat kwa nyenditona kuya mwaitu twithe tiathanga uba musini tithie nguku itu ciaye matumbi twithe na nguku tuya andu maitu twithe tina kitchen garden balo panda otuboka twaku tisasi onde ukasemba ndukano kwa wemboka wina kiwu kiloto meao bau kwaku wa mino thambia meiyo kiwuchu ndukete kiwuchu ikia mu na cha mino seto ngithia mboka yaku ukesaithia wona mboka yaku ubanditwo bau kwaku ukaiuka tuo spinach ukatuo sukuma o bau no ubando tutungulu ukesaithia mbesa mbingi ndo ikuwa sindu witha wio economical witumio kuma kwaku kwa unye amaitu ndio mathuthia methiwe me active misini yo nikana wiseithia ni manenga andu mo balanced diet na kwisila kuya kwitu kuseo noko twithate yebushana na mawo maingi no wataka ndugisio cha starch isu mekate ya sokoni pamoja chips isu na ngima na isio twazia tuye kwa kiasi pia musese ni no sio wa mutavini kenda manyakana oneka sukali starch isu aweta pia ni yongela sukali mwini na netona pia kutuma na mauta su weta ma diabetes. Is that true? Nini mimi kwasi mile ni jitu no uye sindu mbingi ila twasia pera metabolism ya starch nelawa in the process ilawa ya starch mbingi asiethiwa si mwini in the system peila sie sumila gwa kwisila maumaoni ukesaithia starch ino ni atwikithwe cha sukali no isaithia ni wambia kunya sukali mwingi maumaoni ukesaithia sukali mwingi ni wethiwa wi mindo wi tissue ni kwa nicho tukwasia nundu wa metabolism yaku na nitwisi mwini pe systems ila ita digestive system nitwaile kuyali ukesaithia mindo ila tuoka excretion tina waste bingi ya excretiwe ni kana tweyebukanie na mawowi alangi. Okay. Jackson we sub county HIV coordinator na atu ya kuyani kuthimwa mawowi maingi kebathukanio including HIV too. Why is that necessary? HIV no unge wa affected andu ingi na ondo tasisia kila umwe at risk sawa na walilia paya driver paya mavoko balatekete camp peo risk ingi siongelelete ondo walilia te highway ni te na Chombi na te na Baumulolongo na most of the truck drivers kana atoimanga leisu makwasa monga ma stage nisu na walilia Chombi na Mulolongo pay a lot of sex work onoka thio you peo street o yukwa chawalika with ya andu meba u maitho ocio maundu asu kindu chaguo okay pandu bonde byo kungama truck drivers with their pen a lot of sex work and you can do with their risk is yongeleka na apart from that ondo na mina kwasia kila mundu enda at risk ya kukwatwa ni HIV na tienda kumina HIV especially Machakos County na kindu kimwe cha kumina ni kwamba kila mundu kuthimwa nundu uciola wibo mundu amina kuthimwa
ni tumwambia cia ndawa ethe positive katambia ula we negative ula we negative tamino muthima ethe negative ni tumwelea cia undu walite kurimene chao negative na ketha risk ni tumwelea cia sindu ila walite kwika nikenda remain with the negative pe health education penda wila penda wayita prep isu ya HIV na dawa eno ikwatikana mana hospitali nisitu cia serikali kwa kila mundu kwa kila mundu ula risk ya kukwatwa ni HIV kuona yo tikenda tina yaune tikenda tiele cia mundu tikenda tiele cia andu dawa yundu imatethe ya cia ukethia maina kwatwa ni HIV na pia timagundi cia timagundi cia nzia ingi cia kusuia ta kutumia condom kwenda na partner omwe na sindu cia muthemba ucio ku and then negative team ekela abo etumwelea cia mikakati isu ya kusuia ekale negative sawa sawa alafu in case when we HIV positive utambetwa thibuka positive no awete lower prep isuti post isuni PEP post exposure prophylaxis prep ni pre exposure prophylaxis isuni before yes before na be after kwanene ya lower ibe na prep ya no mundu tonyonywa pe imo mundu tonyonywa before na be imo mundu tonyonywa after. No, let's say briefly how that works. After itawa PEP post exposure prophylaxis ini ndawa ile tumika ni mundu la wamina ku exposiwa from any source, maybe condom burst kana rape kana anything, any kind of exposure, kana accident ni ndawa wale tu wametumia within 72 hours masaa miongo mwanza na ali but maasha the earlier the better uko ka 72 nda no atetheka nawe no atetheka lakini cia mino vita with ya yuko tete no then 72 na nateka na twende no chagu lama cia ni within 72 hours lakini muno the earlier the better yes kwa undu ketele in case they were exposed wa wetele we soka muthenya wa mwiso okay ku nenda wotumia for 28 days na ni thukuma nitonete andu ingi maitumia na kamatethia kethia me expose na andu HIV positive na matumia ikamatethia but kila chama ni walitoka within 72 hours lakini waketa ambao kuthima tikambo make sure we HIV negative ndu no etho wakwatitwe utesi before that exposure tutabio lower prep nayo no ingia ku prevent HIV but itumika na andu alame muisioni wende webinda yasa nangu nanga ni mfano yukekalu ukalili okethia we twase partner waku sexual partner na partner ni manisha sexual partner ukalili sexual partner waku ukethia ena partners angia ingi imanisha we muisioni kana we mwene ukenda wina partners sex partners aingi na ukethia ndoeka we muisioni wakukwatwa we muisioni munena ngangi wakukwatwa ni chao ni HIV ukenda we munana wa mundu HIV positive kana latimate discordant couples kana discordant relationship ila we there undu mwe positive HIV positive no ngine negative ukethia we relationship tesu HIV negative wale totumia chao prep yani mundu wo ndhe we muisioni wende wabinda jasa ni wale totumia prep ni one time unywa kana inyo sawa continuously inyo sawa continuous provided we at that risk na kisomo chicho ndhe uni methia maikwata everything we toilet pia ituma kwa negative tuthimbe so kwa positive tauthima tethia we HIV positive nitikwambia cia ndawa ila sitawa ARVs ndawa hii si available masipitali na maitu na tinenga na for free
ya kuwe to kuenroll ya clinic sito ila si hospitali ni sito cia Machakos County tika kuenroll na tikwati ya tikwambia ndawa kila ndo na kwasia na kuthuthia andu ala HIV positive maikakia nundu ndawa ila siebo matukwa na ndikwasiwa la negative melekelele but kwa la positive maikakia nundu ndawa ila sieko they are friendly team being itasiatene with andu ingi actually 99% metumio mbeke mo kwa muthenya na yena side effects nini etha no side effects ila tiosiona nini nibyo na nila mild kana ila itena muisho munene ithela mituke ko alama pendo manasia kuingwa ndawa sibo okay yes ndawa sibo ya sibo na etiende no nenga ndu maituma masako na imatethekete kila ndo na kwasia peki ndukita wa u equals to u kwa kisungu masasia undetectable equals untransmittable kwa kikambani katoneka kayeso kwatikane imaniasha mundu HIV autondu tesi HIV nziela nene yokwata ni HIV ni through sex yes bio nzile ingitaila ya kusiawa ni musei kusiawa ni nyakwe positive na yo kwatia na nzile ingi but ila nene pio ila yeta numbers mbingi ni sex so ingwasha u equals to u 1030 maanisha utafiti wekiwe wonania mundu HIV positive anywa ndawa nesa undu bailete kila muthenya atiye masa virus ni the yandi ukethia wathimwa pe ila kithimo tikita viral load kana kulilia kiwango cha virus kianata wanywa ndawa inesa bandu ba at least 1 year ta uthima viral load at least malele itanisi na mitha ndatu tethia siende bio ukethia ona ioneka tumeta kwa kisungu yetawa undetectable levels with their ndwisa ku transmit HIV through sex kwa partner wako yuko kumaanisha andwa tikathima andu wonthe tiko na ala HIV positive na timeke ndawani na manywa ndawa nesa kumaanisha onaita prevent from further mone mekala nesa me healthy na bado ni ma prevent further infection kwa ndwala okay nikenda tuwe kwa Rebecca kangukulia otwibu nikenda clarify kwa musiaisia isi wa meta undetectable viral load yitu nene ya antigen virus mbene virus kwi andu matona kwisilia ngi manena ko matena information kana tha viral load yende ni undetectable mundu suno tono thimwa ila kit kana sibitali akethwa a negative and other people say mundu no tono nywa panado na athio thimwa a positive either a negative clarify ki isi hapana dombi ingi ni mitse kana ila izi kwa kikamba tesie tata no uvumi no uvumi tu na ndeto it make sense but ya kuthimwa na kit ukata negative sometimes ni possible na nguelesia sai wanywa ndawa nesa undu na mino mutavia ya revisila siebo ni nzio na isi uthukuma nithe ya viral nithe ya virusi isu ukethia tunini tulatu mwene ukethia saingi wathimwa yuntu tunini wethia ona antibodies no tukiti tuthima kendo kitawa antibody antibody test ukethia yo na mwe uyo produce enough antibodies ya kuonekana chao kana HIV positive wewe utambete kwendeka ngukuli nikenda wende some people argue ya kana neno ni information zio ni kwati ni monenga nekuni argue ya kana ila Rebecca nto nene yo wa measles na to vaccinate measles na try that antigen then wa mwe we say they are never so good antibodies kana sia ku fight against that disease na itweke kana antibodies iso sia kala mwe for long time even ya sana kanda we say they are that antigen kana kendo kiuke kweto uche sakuka kithia antibodies usibuna nikio fight when we come to HIV
it is argued and masia kana antibodies isu cia form wa kukitana na virus ya HIV sikala ibinda yasa thini wa mwi wa mundu kwa uona viral load ya there ni batoneka pilot kwithia antibodies sio bono tuthima antigens ya virus tuthima antibody ko antibodies sio bo mundu wote we positive aka test ya positive ibinda yonde regardless kana viral load ni ya there niguo kana tigo niguo lakini ono namina kuelezea pia ndo asu anini especially ala matumite ndawa kwa ibinda yasa na manywete ndawa nesa pe possibility but nando anini maotala matonya so mwethe atu antibodies etu nini bieto atali etu nini okethia ona withima kauni kunithe but yo manisha we HIV negative okay no ngwatia iyo no manisha we HIV negative niguo ti emphasize yate katabia andu maitu wa mino thimwa wethigwa we HIV positive ndwali teso thimwa ingi nundu no yete mathina na nikenda we setha tissue we HIV positive tuthima na test kits yuta currently wale tothimwa na test kits itatu na ndweli ku by the end of the day with your thimeto na test kits tandatu we say that 100% sure we HIV positive ngeze kana nongwatia okay you peula witawa tester number 1 you ninye na letoka ngothima na test kit ya mbe ngethi aye positive ngathi ya kele ngethi aye positive ngathi ya katatu na sio ndesi kibathukani ngethi aye positive sawa sawa before ngwambishe ndawa inailetwa kutuma kwa second test onge for example kendani Rebecca na kathia ka confirm na test kits ingi itatu okay ukethia now you tiku ya HIV positive te sure ni kwa kweli wechao okay HIV positive kwa hiyo tunamina kwa kwa maana meso thimengi baadaye inondu no tigwite cases isu lakini nini mundu ayeso thimo uwa yona tawaboye na yeka na ndawa na thimo yu manisha HIV negative nondu kathima yu ilaje tawa antigen test ilaje tawa PCR with ya bado HIV positive na nondu weka na ndawa yu sioka ika cia nengi okay na ayeso sioka eba thoku viral load yongelekete na kambisho kwa watu mawo hata waboya wabiyo ndo maboya na ndo ithio thimo kana zile kusio kuboya we kusio okay vitamini yanga hii but no sio taboya wa tendency kunywa ndawa ndo bailite atiko boya wa kwekwa kabado beo sindu ingi cia takunywa miti icio sindu to discourage ya mono okay ya kana kuthi kwawe yewa chao yetu nguko chao yewa waboa kulikana ile pinda kwa hata wababu la wa Tanzania hata Kenya na Kenya yoka lakini itaisi ando ingi nondo andu maenda asuma na mawu asuma onenda wa kila muthenya maithi mayewe maboa mainywa chuma nyusa ngezike kombe chao manyusa na mayewe maboa kwa andu ingi maisha mathayo na macio kana macio hospitali mebathuku especially andu ma HIV andu ma sukali andu ma pressure ama nyusa ndawa kila muthenya ya kuno ucio wathi waboyewa ukaendesha na ndawa lakini vaccine ndokie vaccine lakini inambobika Kenya mana no nyema yasia yalitobika January 2026 briefly what is your thought on that iko sawa okay upande wa kwa nenzio nundu you challenge kila tithitwa kina yo choswe ya HIV na ndawa ni metie prep challenge kila tithitwa kina cho kinene nundu wale tumenywa kila muthenya okay na yu chanjo kecho ke measia chokete measia ukatwa na wakeli kwa mwaka okay so hiyo uptake yenda yi sawa okay yes Rebecca kambine no oni onetiwa thanthatu wambea saida tu mbaka kila mundu wonthe ukamina kushughulikiwa na uo mukauma bu pe testing na pe treatment na besides treatment pe referral
be advice ya nutritionist ndo alete kwika ati no asia pia ndo makale ndo maume thea kama na mtu wetu ndete manda cause ndawa chemistry na pia uitusuni wa mana tuimini how big of an opportunity is this kwa mwekali wa Masako? Kwa mwekali wa Masako ni mea nitumathenge isie uiti wa mana paungu ata primary osesa yaku oke umane wima aku amwe ula muo ni oke aitwe ula withae muo oke asiwe aende ata na ndawa na ndukunengwa ndawa na nukwathiwa undu waile kuendea na ndawa na undu waile kuendea na clinic. Kwa ni twasia kila mundu wonde ni eyumilie na kwa partner witu lo partnerate na county government of Machakos Minister of Health ulani Baburi twetia wito tukasia Masako the sub county ombingi na kila mwene nthi no kwenda witi o na ti Baburi yoka we ukwenda partner na Masako iulu wa wima wa mwi ithi ni twendete partners meyumilie tubikisie mwene nthi uiti wa mana ni kana tutono matethesia ala matewa matona ku isibitali na tuitungia a excellence witu wa binandeti nundu wa kwitha ni wikite juu chini kila sub county na kila almost kila ward pe sibitali na sibitali isu si ndawa na sibitali isu si na iti ukesaithia mwene nthi ena ibiso ya kwitha ena uiti wiba kubi nake ko ene nthi mama Masako monyose ibiso ina mwitumia masibitali ni maitu tumia ndagitari ni situ tuweke kia ndagitari na kwa sia tithia sia tukite kwikata wabika sibitali nusu tabia ndagitari wendu iwa nai lakini wikite uko manai o ima waku amwe nienda uthimo kilo siako nienda uthimo sukali nienda ukuthimo pressure na ndagitari nukoso isaa yake na nukuthima kwa utu irumilie kwa wingi uni ni kana tutone kukwata masomo tutono screen wa na tuziitwa na alama ku rifaiwa mairifaiwa kana makwate uitula wa ilete ngwata primary hii Mulolongo phase 3 Jackson, your final call wasiata kila ndotha kwasia ni yene buso inene ya ekalima Masako ala tukwenda na kambi yesu ya uiti one ngwata primary ye Mulolongo phase 3 no sio mukwa kanundu tenda tiita mawau onthe tenda tililia mawau onthe wamba kawaida tenda tililia sumeta on communicable diseases alame hypertension my diabetes na mena cancer nitenda tiyeka immunization kwa siana nitenda tinengana ila yetawa family planning kwa kisungu nitenda tidima HIV nitenda tinengane preventive services ya HIV nitenda tidima TB nitenda tililia maundu ma nutrition kana ngewa ya leu mwene especially kwa siana ndo basiana ila withi ya sina thina wa yetawa malnutrition kwa kisungu nimeanza maililwa methwa maena thina nimekwika nundu withi ya mena malnutrition withi ya kinga yo yamwe thina mathina na emekala maiwanga kuni mekwenda maililwa na mainengwa uta undu mailete kwika itienda tina referrals itienda tina ambulance ito siebau etha nwendo sengwa sibitali nge uiti unge munena ngange uteke kiabau ambulance yenda si standby na itienda matakitali qualified kwa uno sio kila mwene nthi ulawe bakubuto na ubika yumilie atetheke. Yes. Ni mubya muno Jackson, ni mubya muno Rebecca ndo thoka ba Mutongo TV na mwatwele sisi ndusu ni mubya serikali ya kaunti ya Masako ndo kwikithia kana mwene nthi ni wakwata uiti museo museisya ni mubya kwa kupia ndo waseisya kilungu kiku mamambio mpaka muthia nyeneta wa Steven Mwema bana Mutongo TV ngwatani ya mukamba muthia wa kilungu twetha nenge kwa nani kwa mwe.